ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te seryetay wita alawas ana pauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Da kayo adwa, anak ken Raki. Itataawanin ni Papayo. Awanan ti pangsweldok kadagiti katulong. Da kayon adwa ti aglinis ken aglaba dito'y balay. Sursuruin nyo mat ti agluto. Kasano ti panagadalmi, tita? Saan ka di adandanin ti bakasyon? Mabalin asaan kayon amapan ije pagadalan. Inton umay apa nagsasara sa kay to agiskwela, ha? Apay ngay, tita. Kayat ko ti mapanijay pagadalan. Awan nga ruden ti aramatin nyo, tawan matan ni Papayo. Apay ngamin ana aksidente ni Papa. Awan lang nga roden ni Mama. Awan pay ni Papa. Wan nga rod manong. Kasano tapaitan. Iso nga rod apagawidak dagiti katulong. Anya nga iti pangsweldok kadakwada. Alangan at isapol amin ti grocery nga imatunak ti paggapuan amin akanan ken pangsweldok iti katulong. Anya matanti kastoy manong. Balay ta ngam katulong tamat. Ha? Apay anay bagam akatulong ta. Babaunan na tamat ni Tita Jacinta. Apay ngamin nga inasawa ni Papa ni Tita Jacinta, idinatay day di Mama. Diyak man mo ken ni Papa. Insangkat namat dito'y balay ni Tita Jacinta. Diyak kayat ni Tita Jacinta, naungat ngamin. Nalaing pa'y ngagkudot. Mangmangan sama ti Jairoar. Tay baga na ngagluto tay ti kananta. Ngam di mat mangan ditoy. Isu nga oray noodles laang ti iluto ta. Awan bibiyang na. Nauma akon iti itlog kan noodles, mano. Isu laang matigat-gatangan ni Tita Jacinta. Apay nga da kayo dito arubayan, ubing. Or-orayon mi ni Tita, Nana. Naibos ngamin ti itlog kan noodles aginatang na. Awan iluto mi. Anya? Itlog kan noodles tigat-gatangan na para kada kayo? Una na. Ngam saan mo't amang mangan ijay balay? No saan amang mangan di tabalayo? Kaawatan nga iti restaurant amang mangan. Siguro nana. Sapay naglaing agungat. Agkudot pa'y no adda di na kayat. Amangan no rabiinton asumangpet. Ala, umay kayon dito'y balay tadain lutok adinangdang. Kaya tyo ka diti dinangdang? Ha? Makan kami di tabalayo, Nana? Uy, ana, kababain amang mangan takat din iti balay ti sa balay. Mabisinak, Manong. Diyak ngaminan kayat jay noodles. Saan kayon nga agin narasaas dita? Eh, Umay kayo ket din. Apay, diyo kayat tilutok? Lagi mas matgayam ti dinangdang abukal analaukan iti bulong marunggay, Nana. Ay, kasi kayo mat nga ubing. Mas daawak ka ni Manang Jacinta. Taimutan na kayo. Kat adamat imbati ti amayo a negosyo na. imbagak day takan kwa na. Ngam kinudot nak, nana. Saan anaing kalintagan day tanga aramid na? Awan ka diti kabagyan nyo dito eh. Saan mi nga mo, Nana? Di ko na idi ni Papa kat adda ka no ije Mindanao ti kabagyanda kan ni Mama. Kastagayam. Saan nga rod dito iti sigod a lugar da? Iso nga awan kabagyan nyo dito eh. No adala ko mamo mi akabagyan mi. Panawan mi ni Tita Jacinta. Mapan kami iti balay ti kabagyan mi, Nana. Kasanon ti balay kan groceryo. Alangan mo't ako kwa ni Manang Jacinta. Imbag ta nagkita tama ng Jacinta. Ne, kanayon tamat nga kitkita. Saan laang ita? Saan aga po ta makibiyangak? Ngam kakaasi dagiti ubing. Apay ko maakakaasida ako nam. Madlaw ang mabisin dalaunay. Pinakan ko ida dito'y balay idi malam.
Awan ka ngamin, kat awan ka nun, ti iluto da. Anya? Naibus ka din ti ginulpik nga abastuda. Nang gulpi ka iti noodles kan itlog? Madipat ano kan yun a noodles kan itlog laang manam. Apay, dakes ka di ti noodles kan itlog. No iso aka na yun, maumadamot manang hasinta. Agyaman da pay ket di taiga tangak pay ida. Umay kayo man da kayo adwa. Apay ka di, tita. Di da kam kumakadalan. Anay! Si kamot! Daytang ti maganab yun. Apay ka di, tita. Anyo ti basol me? Apay anapan kayo nangan di tabalay ni Adela, ha? Anya timbagbagayo ijay, ha? Imbaga milang mat ana ibus ti noodles kan itlog aginatang mo asid sidaan me. Tamang mangan ka iti restaurant. Apay nimbagayo amang mga anak iti restaurant. Sinalbag kayo. Dakas kan o ti aglastog, tita. Imbaga milang matipod no. Imbaga kaya sumungbat ka! Ay ko, tita! Nagsakit! Apay na kami suot ka, bigbigat. Malas ka no day ta na kami suot, daawan pa'y buena mano. Masurunak kadagiti ubing nga anak day di asawa. Mas dawak namin ha. No apay asikat mga asikaso kadakwada. Balay da ti paggigyanan ni. Kukwa ni papada day ti grocery. Ngam awanan di amada. Tanatay kat nga rod. Ited mo ida kadagiti kakabagyan da. Sigod at taga Mindanao da. Awan ti kabagyan da dito eh. Di ka pa'y lakat ited ida iti DSWD. Ang mga nualaan da ti grocery, no ited ko dagiti uping. Sa bagay, kantidak kalabalay. Sayang agpaiso, no saan nga iti poder mo ti pagyananda. Saan kamit ngamin aligal nga asawa ti amada? Kasano? Agkalay sa kami kuman, ngam na aksidente. Iso si kalatan ti agparang agarjan da, tapno agyan kalatay ti balayda. Umayak tumat ijay, inton madanon ti aldaw. Nagadumat tayo labaan talupot man. Nasakit ti imak. Oray siyak nga rod. Nasakitan ti imak. Nagdakkalmat ngamin ti ulas ni tita. Pati dagito'y kortina. Naglalawa da. Ada ko masabali apapananta mano. Jak maanusan dito'y. Pumanawtan dito'y. Ngambalay tamat daytoy, ading. Ni ka di tita hasinta ti agyan ditoy. Balayta nga makatulong tamat. Saan ta katulong? Ti katulong katag sweldo. Ngamda ta, awan sweldo ta. Pumanawtan mano. Ha? Papanantangay. No sumangpit ni tita kat dita pa'y nalabaan amin dagitoy. Kudutan na tamanan. Saan kayo arum-rumwar, mama? Irikap ko ti gate. Nagawid nga min di katulong akadwayo, tamasakit ti inana. Apay ang masakit. Apay ka irikap mo ti gate. Ang mga numayaw awan kayo, narumwar kayo iti gate, mama. Amangan pa'y lakat no maatalan kayo iti aglabas alugan. Ipupuknak ka de. Saan, mama? Rumwar tanto adwa. Wano, inton ada kadwayo. Apay ang masapul nga dakadwa. Sa anak mo't nagpaawit. Saan nga iti dayta, mama? Amangan nga no umadayo kayo. Marigatan amang sapol kada kayo no kaskasano. Apay kami nasapulan nak. Bakit akon? Ambok tiar aramidag. Kaslay napan kayo ije kabangibang apurok. Imbag tamam na ka dyan nakakita kan ka, kat inyawag na kanya. Inaklag pala ilang mo. Basta saan kayo arumwar, taama nga numaatalan kayo itilugan. Ala, tagtrabaho akpay, mama. Matasag man nga ilukati. Ada bati di Flora at ulbak iti labisaan.
nakakatanan. Makapasyar matagan. Saan ka ta nakakulong? Kanayon dito ibalay. Ada sumubat at Jim. Para ang taglugan na. Para! Para! Aguray! Talumugan na! Kitaam ka di daytoy bodega manong. Nagado a karton, plastik, bote kan anya pay dagitoy. Nakitak jay kaadalak ang naglako iti kakastoy. Adda pay landok ditoy. Malako ka di dagitoy manong. Una. Saan tamat amaawit dagitoy? Ay, mapantay ti agat-gatang. Ta ibagatang ado ditoy. Kaya't nga umay ibunang. At dalugan da para ala iti gatangan da. Hala, intan ijay junk shop. Intan nga rod manong. Adumat dagitoy. Nabayag siguro ana urnong dagitoy. Agdusaan mo ti tataon. Dumsaan mo tan. Magnaak di kaigid. Ako ray man. Hanya nga kaya dagito'y babasit abang balay. Basaag man tinakasurat. Cemetery. Cemetery. At medyo dakil ijay akalapaw. Ay, ijayak man amapan ang klinong. Kasla makatudtudumot kami. Ay, nagpintas mo tunday ti basit abalay. Naaladan iti landok. Ngam adamot mabalin apagunagan. Tiles ti swelo kandiding na. Pati ti kaslalamisaan, tiles mat. Ay, umunagak man, taditaak man nga ang tugaw. Ay, mabisinak pa'y kitin. Awan mo't makan dito'y napintas abasit abalay. Nagdakkel matibayad din lako tamanong. Uwan nga rod ading. Addan kwartata. Santan nga gawid ija balay. Jak kayat ni Tita Jacinta. Ha? Papanantangay. Inta ijay musulyo da papaken mama. Adalinong ijay. Ken adapay pagtugawan ijay. Mapantay jay Kampo Santo. Sa bagay. Saan tanan jay? Sige. Mapantapay nga rod gumatang iti kananta. Sige manong. Inta gumatang ijay restaurant. Makaraman tamatlangan iti sabali amakan. Dinangdang ken karne ti kayat ko. Ape, ang nakalugat ti gate. Nakabitin ti tulbak iti kandado. Ay, masapol nga awagak ni Pulis Armand. Hello, Armand. Mapukpukaw ni Mama. Pangasim man, tatulungan na. Anyang oras ang nagpukaw? Saan ko nga muna niya nga oras? Ngamitay bigat, inkandadok ti gate. Awan ka diti kadwa na tita balayo? Nagawid nga minti katulong. Kinasaritak ni Mama saan arumrumwar, ngam rimwar laktamot. O sige. Tay bagak ka dagiti kakadwak, tagsawar kami. Alaman nga rod, friend. Ay, imbatik ti tulbag. Nakita na siguro. Iso alinong katan natig eh. Awan mat dagiti alkamsan. O di nasayat na awan da. Tapno dua talang ditoy. Amangan no addamang sampol kadagiti ubing kanya. Di bagam anapan kay jay grocery. Kat idi sumangbat ka, awandan. Sa bagay, saan ko mat ida akap kapin ano? Ngam no addamang sampol kadakwan. Kasano akon? Nalakalang arasunan day ta. Awan samot tan ti papartidos da ako nam. Awan, ngam day ta kaaruba ti agin lalaing. Isakit na ida.
kita manong. Ada nakaidda abakat iti unag ti musulyo. Sino nga taday taabakat? Kabagyan nga ta da papa? Saan nga taan na uyong day ta abakat? Inayadan ta ti umasidag. Amangan no agkudot, akas kan ni tita Jacinta. Mabuti nga ksamat nga umasidag manong. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryetay wita alawas ang napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, ulila daraki kan ana. Kat ni Jacinta nga agsyoman, ti kadwada iti dakkel abalayda. Idi nakita ti agkabsat, ti ado abote, plastik, kan landok, iti bodegada. Napandain lako dagitoy. Kat ingkandengda ang mapandag pasyar, iti sementeryo. Iti sabali nga ili, adamat agina adda flora, kan timang rugi nga agkabaw nga inana. Pimanaw ti bakat, kat naisarong iti sementeryo. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay ita alawas ang napauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sino nga taday taabakat? Kabagyan nga ta da papa? Saan nga ta na uyong day ta abakat? Inayadan ta ti umasidag. Amangan no agkudot, akas kan ni tita Jacinta. Mabuti ngakmat nga umasidag manong. Saan siguro nga agdangran, tabakat mat. Mangantan ta mabisina. Dito'y asidag ti musulyo ti pangananta. Mayat ko man umunag ta, tagtugaw ta di taunag. Linong di ta. Kumit kita ti bakat manong. Ay, nga paso. Umunag ta, taikan ta iti kanan na. Amangan numabisinan day ta abakat. Mabisinak ubing. Adda ka di makanyo dit ha. At nabalon mi, Lola. Ikanda ka iti makan, tamangan tayo. Ay, agyaman na kada kayo ubing. Mabisinak nga mawan balon ko. Nalipatak ngamin tinagbalon. Agsasango tayo nga rodan amangan Lola. Malaman nga rodan ay mabisbisinak unay. Ay, ayan ka diti balayo, Lola. Apay nga da kayo dito'y musuleyo da papa. Ha? Papayo ka diti akin balay ditoy. Dito'y tinakaitan naman dagiti dadakkel mi, Lola. Anya? Tanam na ito'y nagpintas abasit abalay. O, Lola. Saan nyo ka di nga am mo tinaitanam dito'y? Aday taman tinaganda Basaan nyo. Ay, kurak no balay da ito'y. Imayak naglinong. Adamot ngamin pagsarkan. Hello, Arman. Kumusta ti panagsapolyo? Awan tayo met Flora. Awan ka di tinamnama manapanan ni mamam. Awan mat. Ay, napananangatan. Nagdama nga ka nagiti asidag dito'y no nakita da. Ngam saan ka numot? Naawan nakakita, ang mga nulimugan. Nakadanunan na ngay nga ta no nagluganan. Ay, madanaganak. Mangiwaras tayo itiladawan na. Tapno daras masarakan. One man, friend. Tagpaprintak iti ado a pictures. Agpatulong ka kadagiti amom amang ipaskil itiladawan na. Ikabil mo ti kontak number mo. Tapno awagan ta ka,
No makita da ni mamam. Uwan gayam. Ikabil ko pa iti address ko. May mayat manen. Tabarang adamang itulod ken kuana di tabalayo. O sige, kasta nga ro ti aramida. Anya ka di tinagan niyo, Lola? Ha? Nagan ko. Ay, kwan saman. Flora. Flora, tinagan niyo, Lola? Kasla-kasta ba tinagan ko? Nalipatak samot taon. Ayan ka di ti balayo, Lola? Ada ka di ka balayo? Nalipatak buton kayan ti balay may. Lagi pa, tay tulod na ka ija balayo, Lola. Dito'y aklatan. Dito'y napintas abasit abalay. Kasanungay ti paglutuan kan kanan niyo dito'y, Lola. Kanan. Mabalin ka din nga ikandak tumanan. Uray na kamin ka ni Manong. Agyan kamin samot tan dito'y. Nauyong ngamin ti agsyuman kada kami, Lola. Ay, agyan tayo nga rudan dito, oy. Huray sakit. Jack batan na mo ti pagawidak. Saan mo tinadagawid dagiti ko ng ubing? Napanandangatan. Ay, baginawak ko maida. Adda pa'y lalabaan dita. Saan ka diya may mayat no di dan sumangpet? Kasano no adda umay mang sarong karkadakwada akabagyanda. Mhm. Anya ti bagak? At nga tamat umay mang pasyar kadakwada. Day talaang ti pagdanaga. Amangan no siyak ti mapabasol. No anya ti mapasama kadagijay nga inutil. Ikanda kan samatan iti parikot dagiti nga ubing. May mayat kuma no adda kabagyanda apang tadak kadakwada. Ngam amangan no alaan dati grocery ken balay. Imbag ta nasabat ka, Adela. Ada ka di ba gamanang? Nakitam ka dino sa dino tinapanandaan na ken Rocky. Ha? Awan da ka di pa'y manang? Awan da pa'y nga rod. Napanan nga tadagijay nga alikutag nga ubing. Saan mo ka di pabirok ida, manang? Saan damot ama pugpukaw, tapim manaw da. Ammo da ti pagsublian da. Kasano no di dan agsubli? Pangalaan da kumaiti kananda, no di da agaway. Agyan kayo kun ni Lola dito'y musuleyo. Ta inakpidutan dagiti nakitak a plastik kan bote iti igit ti sementeryo. Kat inak ilako ijay junk shop. Sumurutak, tainak mo't makipidot, Manong. Saanan? Amangan numapukaw. Wan numayaw awan ni Lola. Kadwa ampay. Amangan numadalapos to tilugan. Aw-awirat ni Lola, Manong. Saan mo't nga ubing tapno awiram. Bantayam tapno saan amapan iti kalsada. Amangan numaatalan. Sige, tapadasak adamagan no ayan ti balayda. Wan man, padasam numalagip na pay. Kunanamat nga may nanalipatan na. Barang malagip nanto Wen Manong, pidutag matagiti agkaywara dito yung plastik. Ada nga min nakita kasako ija igin. Malagip mo ka din ti ayan ti balayo, Lola? Ha? Saan ka di aday ti balay tayo? Anya tinagan mo? Balagip ko Flora, tinagan ti anak ko. Ha? Kunak man no kunayo ada kayo ti akin nagan iti Flora, Lola. Adaya mo timbagbagak. Ay uwun, malagip ko. Flora, tinagan ti anak ko. Kat, anya matinagan niyo, Lola? Saan ka di adinamag mo itayan tinagan ko kat imbagak? Da kayo tinagdamag itinagan ko, Lola. Siyak ni Ana. Anya matinagan niyo? Ay, bayampay laang day tanagan. Mabisina ko. Saan ka di akalkalpas tayo anangan, Lola? Nangan tayo na ya. Ay, nalipatak mo tan. Ang hapay ngay akas la mabisinak manan.
Inton sumangpet ni Manong, adan to isangpet na amakan, Lola. Imbag ta nagsabat ta diti kalsada, gayam. Saan ka kada simra kiti trabaho mita? Naglibak pa ita sa pulak ni Mama. Lading itag, nga masapul alawlawan tayo ti ili, tapno masarakan tayo. Adatap mi alimbugan, taapay nga awan iti asideg. No naglugan, nagturungan nga ta tinagluganan na. Amang ano nakadanon iti sabali nga ili. In-coordinate min kadag iti police station iti sabali nga ili. Adamat ang picture na ngayon forward ko. Ay, jak makaid na amang pampanunot kan ni Mama. Awan mat siguro ti dakas ang napasamak na. Nagkalma ka lang. Napigsamat ang magna ni mamam. Medyo makaliplipat lang. Wan nga rod, nalipatan na siguro ti balay mi. Iso asan pa yan nagawin. Manipod adda impatakder da di taasidag a grocery. Kimapsot matan to'y grocery. Imapal tumat dagiti sinalbag. Ita, addan ka kompetensya ti grocery abambantayan ta. Nadlaw ko ang manipod awan dagiti ubing. Kimapsot mat ti grocery. Naira na lang siguro. Kapot adda ka kompetensya. Nga ta. Natagtagainop ko kit din ti amada. Kasla makaungot kanya. Nairanra naman inday ta. Gapo siguro iti kapapanunot mo. Sakbay naturog ka. Saan mat? Sika ti pinanunot ko sakbay ang naturo ka. Tas ikakat nga rod ti kadwa. Di mo ko na. Asinarungkaran na ka tinalpasan anatay. Ha? Tiyak manang mo. Ngam apay akas jay. Makaungat amang kita kanya. Sumurot kami ba't iti papadam. Ha? Makabag na ka kadi, Lola? Hinak namin agpidot iti botikan plastik. Pagpiduta maya. Ado ti amo ka plastic kan bute iti bodega ti anak ko. Ha? Sa dino, Lola? Intayo alaan. Diyan naglakwan mi kan ni Ana na alam mi iti bodega mi. Kat addapay ita. Saan mi pa'y anagasto? At ayamat bodega at ito'y basit kan napintas abalay. Saan abalay daytoy, Lola? Musuleyo da papakan mama daytoy. Intayo nga rod iti papanam. Barang makita tayo ti balay me. Ha? Ay, ungag paiso. Barang makitam ti balayo. Intayo nga rodon. Tanawan tayo pa ito'y basit anapintas abalay. Agsubli kamin tumatlaang ditoy, Lola. Ana, kibinam ni Lola. Tamangan mo maatalan itilugan. Wen Manong, Lola, saan ka suminsina kanya? Agkibinta? Ay, ayan nga tante anak ko. Napukaw nga ta. Amangan no adda ije balayo, Lola. Amangan no da kayo tinapukaw. Ay, sa anak ang mapukaw, tabakbakot anak ko. Ayan nga ron ti balayo, Lola. Malagip yun? Barang makita tayo dito'y kalsada. Asidag iti kalsada ti balayo, Lola? Wun, asidag iti kalsada. Ala, inayadan tayo nga rod timag na itiigid ti kalsada, Lola. Agturong tayo, ijay sintro. Di mo ka din nakita dagiti ubing no si Mang Patdan? Apay, kasangsangpot mo ka di, mana? Adamot kadwam, Isa ni Jano, kadwak nga aglaklako ije grocery. adan samot relasyon nyo. Kadwam sama ng idikalman. Na, dakas ka di. Agpada kami mat anawaya. Ngam, kasano dagiti ubing? Balay daday tapagigyanan nyo, sana ya. Balay dalat ta, imbagak aya asaan da abalay. Ngam, ayan da nga rudan. Ay katagawid dan to, ano makalagip da? Napandala siguro nagpaliwawang. Diyak magustuhan ti tono ti panagsarsarita day diya babae. Masurunak nga rod iti daigya a babae. Kunam lano asino.
Ikaktuman iti pagnakman na. Anya ti aramidang. Ang mga no adda-adakas ti mapasama. Dakas at talaga ti mapasamak kan kwa na. Ngamayat mati ibungan ha, para kadata. Aluwada ma. Tama no dakdakas ako na ti mapasama. Di kagdanag, nalaingat. Diyak mat ipalubos amay sagnak ta. Gayem kanu nga minti ina dagiti ubing dayjay nga Adela. Isugayam nga isakit na ida. Agpatinggalaang iti panangisakit. Ngem awan pulos karbangan na kadakwada. Santa nasayangan ti oras ta. Dagi jay kit din nga ubing ti pampanunutin ta. Mas daawa ka. Tiket di masakbayan ta, ti planuan ta. Hello, Gayam. Kumustan? Ayan mo itan. Adak dito ka bang ibang ili? Adan ladawan ni Mama ana ipaskil dita. Saan ka di? Wen kayem, ado. Ay, ayan nga tan ni Mama. Barang masarakan tayon dito ka bang ibang ili? Sapay ko ma. Manong nga aldawon. Awan ka diti kwarta nang igatang na itikanan na. Ay, jak amo. Sa maysa, no makalipat. Dinan amo ti aramidan na. Kasla ubingon. O sige nga, bye. Sige, Gayam. Bye. Manong, kita ang tiladawan iti alad. Lola, saan ka di aladawan nyo dayta? Ha? Kasano ka ang taladawan ko dita? Missing kayo kano, Lola. Mapukpukaw kayo. Anya mapukpukaw. Adda akmat ditoy. Adora gayam tinagan niyo, Lola. Wen nga rod. Adora tinagan ko. Imbagak lang nga rodan. Sa balimat nga mintimbagayo anagan niyo. Mabilang Takitaak, noan niya ti address da Lola. Ay, masapul nga kakadua tayo. Diyak kaya't ngagsisina tayo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryetay wita alawas ang napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo tanaungat ni Jacinta, pimanaw dagiti ubing, kat napanda iti mosoleo ti dadakalda ije sementeryo. Nadanon damat ijay ni Bagat Adora. Inikkanda da ito'y iti taraon, kat nagsasango da anangan. Iti sabali abangir, adun tiladawan ni Nana Adora, ana ipaskil iti kabangibang nga ili. Iti may sang aldaw apan nagnadaraki, ana kan Nana Adora, at da nakita da iti igid ti kalsada. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu italawas ana pauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Imbagak lang nga rodan nga Adora tinagan ko. Sa balimat nga mintimbagayo anagan, Lola. Mabit lang takitaak noan niya tinailanad nga address da Lola. Ay, masapul nga kakadwa tayo. Diyak kaya't nga agsisina tayo. Ala, intayo pa'y nga rod ilako dagito'y napidot tayo. Tamapan tayo di tanailanad nga address. Aglugan tayo ka di, Manong? Ay, malakip ko. Nagluganak. Idi kwan, simbardang. Kat imulog akmatan Intayo nga rodan. Adda pa'y contact number.
Ngam nabati ti cellphone ije silid ko. Tawan lud na. Nalipatak nga intugot idi pimanaw ta. Awan load na ta saan matamangbang tadi tita sintay ti kwarta. Hun nga rod. Isuan nalipatak idi pimanaw ta. Jak nga minus-usaran. Tawan kwartak apaglod ko. Anya tiin mayang abigbigan. Apay nga adda ka iti arubayan ni. Awan ka di pa'y dagiti ubing. Anya ti pakasagnaram. Adda panunot dan. Agawid dagi jay numabisinda ko nakmat. Gayam ko ti inada. Idagsaksakit, imbaga na kanya kasaan ko abaybayan ida. Ngam kaput addakan, intalag ti amadakan ka. Ngam daksang gasat, tana aksidente. Saan ko pinapanaw dagiti ubing? Ngam saan ka nasaya at kadakwada. Dayta ti imbagada kanya. Ulbod dagi jay ubing. Anya ko mati pamanaknak mo. Saan da apimanaw no nasaya at ka kadakwada. Saan ka ngagsaw iti saan mo mapanaknakan? Pasapol ko dagiti ubing. Agpatulong ak kadagiti panakabagi ti lintag. Delikado kay ti dayjay babaya. Masapol nga garami dak iti addang. Tapno saan ta mairubo. Anya ti aramidam. Saan ka di nga the basement daytoy ag grocery? At tabakan ti asili di jay? Alak dayjay babae. Ta ipupok ta ijay. Tapno saan ang makaaramid iti may kaniwas kontra kadata. Mayat nga ta dayta nga aramidam. Mayat! Ikanta iti luto na kanan na. Saan tamot apagaramidan iti dakas? Sa bagay, mabalin sa daytang aramidan ta. Pakanan tamat. Tapno di na amo adwata nga akin aramid. Agabungot kami kadagiti kakadwak. Ipan mi iti bakante asilid iti basement. Ikantamutan iti kanan na ijay. Sino tinangsan labay kanyak? Ikag ko ti, no di mo kayat nga iwak-wak ko ti balisong ko iti sikigam. Sino ka? Apo na nakabungot ka. San ka man basta sumurot ka si tatalogod. Karabada ka din tiro panabas. Wan, parangan nyo dagiti mata na. Sige. Tapno di na makita ti pangipanan tayo kan. Hoy, sika. Di ka agaramid iti saan ko akayat. No di mo kayat ti mabagsol. Tinaksan labayan ipinairot. Darasang kit di tibag na. Tapno makadahanon tayo iti papanan tayo. Agtulog ka! Pangipanan nyo ka di kanyak. Awanan ti adupay asaludsod. Saan ka amaan ijay pangipanan miken ka? Sino matutagi jay? Apay nga impupukdak nito'y asilid. Ada paglutuan kan kaldero. Kita agmano niya tinagyan day ta plastik. Bagasmat kan delata dagitoy. Anya ti kay tasawan daytoy. Mapanak ija banda. Nakitaan. Ada lababo ditoy. Kan ada CR. Ada mat danom. Apay nga ipupukdak ditoy. Di na kayo ka dinabigbig ni Adela. Kasano kumamabigbig na kami? Kat nakabungot kami? Inik kanyo iti perang dagiti matana. Wana, idi nakadanon kami ni J basement. Inrikap mintiruangan na landok. Inkandado mi itirwar. Nakakaamon anang ikat iti perang na. Nasaya. Ang mga numapan na ibaga ka dagiti pulis ti kawan dagiti ubing. Siyak ti delikado. Wan gayam. Napanan nga tan dagiti nga ubing. Nagmayakit ang pagsasawan dagiti yan. Makitak laidat na makaramanda kanya. Ay, papalag yung kaday. Di ta sumaruno nga ili, tata. Sige.
Munog kayo nga rudan, tapno mapunaw. Tata, lumugan tayo, nana. Lola. Sige. Ay, tata, isardan na kami man iti daytoy nga address. Nakasurat dita papel. Sige. Amok day ta adisaw. Higit ti kalsada na dita. Sige. Intayaw. Tanek, napunaw. Lola, amuda ti ayan ti balayo. Makadanon tayo iti balayo. At dagat ta ija iti anak ko. At da siguro, Lola. Apay, pumampanaw ka de. Wala. Amo man o mapapanan na kanayo. At da siguro trabaho na. Papay, dilakat balbalpas day ta trabaho. Saan amalpas, Lola? Amangan mo iso ti pagsapulan na. Amangan no negosyo. Ito'y tinakalanad di ta address yung Lola. Flora tinaganday ta contact person. Flora! Ada ka kaday! Lukatam ti gate! Ada tao arumwar iti balay, Lola. Mama! Si kakadingag pa iso. Mama! Ubing na kita kakaduam. Eh, Ubing. Nakasarakan nyo ka ni Mama. iti sementeryo, nana. At da ijay musuleyo ti dadakkel me. Kaya't yung asawan? Ulila kayon? O, nana. Kadwami ni Lola ang naturog iti musuleyo iti sementeryo. Anya nga iti kinkinan nyo iti sementeryo. At da naglakwan me iti plastik, bote kan landok. Ala, umay kayo. Umunag kayo, taado pa'y ti damagag kada kayo. Sumagno pa naman daw kung dito eh. Awan mo tao ang umay dito eh. Kasanuak na tayo makalibas. Adda may sa atawa. Adda mo trehas na alandok. Mangkitak iti mabaling ko apang dadal iti landok. Masapul ang makarwarak dito eh. Nasa uyo nga ulila kayo. Ape akaslada maipalagip kanyak, hindi nakita kayo. Ha? Anya ti kayat yu asawa, nana? Anya ka di ti apelyedo yo? De Cortez, nana. Di Cortez. Da ka di. Ami kan sani ti dadakkel yo? Ha? Amom ida, nana? Nasingad agayam ko ni Mamayo. Kaing ingas yun ni Mamayo. Nigayam Mamayo, tinalagip ko, idi nakita kayo addoa. Ngam saan kayo ang nakita idinatay ni mama, nana? Naira na nga da business trip ko. Diti kayo pa'y balaywan? Saan kayo pa'y pumampanaw? Ado pa'y ti pagsaritaan tayo, no sumangpetak. Hello, Arman. Hello, Flora. Awan pa'y tinasayat nga ipadamag kukin ka. Adda ni Mama. Adda ubing akadwa na simmangpat. Pimana makadagos iji balay. Taada emergency call ko. Nakasarakan ta kanukin ko na. Ije kano sementeryo. Ngam ado pa'y ti kayat ko ang maamuan ka dagiti ubing. Sementeryo. Wan kano gayom. Saan ko pa'y ida pinagawid? Takadwaan da pa'y ni Mama ije balay. Kasarita kida, apaman na sumangpetak. Nasayat nga rod, ta nakasublin ni mamam. Sige, tada akong itibatod ti opisina mi. Bye, friend. At nalandok dito si Dr. Siya. Anak, kaiso ti usarak amang dadaal iti rehas ti tawa. Urayak arumabi, tapno di damangag. Katno makalibasak. Mapanak adagos iji presinto. Ibagak ti inaramid na kanyak. Imbaglakit din. Taadalandok dito eh. Saan lata si mangpat dagiti agkapsan? Napananda nga ta. No saan ta nga impupok dahil nga Adela?
Amang ano na panen nagipulong kadagiti pulis. Kunam no kalalaingan. Ha, man nakibiyang. Anya ngay ita tinaganap na. Ijay nan basement iti agnanayon. Adda ka di umdas akanin na iyan. Adu, makamo namang iluto iti kanan na. Agyaman kiti tamang mangan adi mat agtrabaho. Mangan maturog laang ti obrana. Awan samat kabalay na amang sapol kan kwa na. Awan kadda na pananda. Addan sa iyay abroad ti daduma. Nasaya at nga rod. Tapno awan mang birok kan kwa na. Itata nakasampot ako. Kaya't kayo ang makasarita. Anya ka diti pagsaritaan tayo, nana. Saan ka di ang asawa ni Papayo? Wala na. Ngam naranggas ti asawa na. Iswapin manaw kami ijay balay mi. Anya? Ngam saan arumbang apimanaw kayo ijibukod yu abalaya? Kasano? Kat nauyong mat ni Tita Jacinta. Asino ti mangimatmaton iti groceryo? Ni Tita Jacinta. Awan apulos karbangan na iti grocery kan balayo. Tawid ni mamayo dayjay kadagiti dadakkel na. Ngam awan maaramidan mi, nana. Naturay ni Tita Jacinta. Hello Arman, makaumay ka kadi dito'y balay. Oh, apay ka di Flora. At ka di Paskan. Ada importante ayuman ko kan ka. Maipapanday to'y kadagiti ubing, akadwa ni mama asim mangpet. Apay dagitang ubing. Ikam ka di day di kong gunada. Di mo pala ita pinagawid. Saan ko basta pagawidan ita, Fred? Adda ngamin pa kay naigak kadagiti ubing. Diyak mawatan ti pagbagam. At iddo ga saritaan. Kasapulak ti tulong mo manan gayam. O sige, umayak nga rod kita balayo. Agyaman ako unay. Urayin ka. Bye. Rabin, ituloy ko adadaalan ti rehas ti tawa. Nulakat mapil ko ti landok na. Mabalin akong arumar. Narigat ang mapil ko ti landok. Awan na panan na. No di madadaal tumot laang day ta rehas. San ay, tawan mo tiyong umay dito'y. Imposible. Asaan ang madadaal day to'y arehas. Imbag na nakaumay ka. Kaya't ko asulbarang ti parikot dagiti na ulila nga ubing. Anya ka di ti parikot da. Idi masakit ti inada. Imbaga na kanyak amasapol at isani ko atawid ng kadagiti dadakkel na. Katmapan kadagiti duwa nga anak na. Rumbang lang nga kasta ti mapasamak. Ngam adaki na din na ti amada. Naranggas da ito'y iso ang nagtalaw da. Kaya't masawen. Ti agsyuman kadakwada ti mangimatmaton iti grocery. Kan iso ti agigyan iti balayda. Kastang rod. Anya tinasayat nga aramidag. Awan ka di kasuratan ana aramid. Sakbay apim mo sa iti inada. Uhan. Adda na sa uidi kanyak ni Ami. Nga agpaaramid iti kasuratan. Adag iti anak na ti pangtadan na iti balay kan ti grocery na. Amkan na. Nga amang ano mga sawan to ni Sani kat maitsapwera dag iti anak na. Masapol nga rod ang makita tayo dahita kasuratan. Amang ipanaknag, ako kwa ti inada tinabati a kinabaknang da. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te seryetay ita alawas ang napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC
Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, nasdaaw launay ni Flora, idi nakita na dagiti dua no ubing. Adda na ipalagip kan kuana. Gayam na gayam ti ina dagiti ubing. Itimot ayan ni Adela, nakakita iti landok, kat pinadas na pinang orterehas ti tawa. Tapno adda pagnaan na ngaglibas. Itimot ayan ni Flora, nagpatulong kan ni Arman, no kasanuda at tulungan, dagiti ulila nga ubing. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas anapauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adan na sa uidi kanyak ni Ami, nga agpaaramid iti kasuratan. Adag iti anak na ti pangtadan na iti balay kan ti grocery na. Amkan na, nga amangan no mga sawan to ni Sani, kat maitsyapwera dagiti ubing. Masapul nga rod ang masarakan day ta kasuratan. Amang ipanagnag, ako kwa ti inada tinabati a kinabaknang. Ada impakpakasi na idi kanyak. Apakibambantay ko kano dagiti anak na. Ngam idinadamag ko nga inyawi ti amada ti babae. Sa anak-anak na pan iti balaydan. Kaslaman na igagara, ang nagrarana dagiti ubing kan ni mamam. Kat ije pa'y sementeryo. Panagkunak, adday pasimuda agday ta apasamak. Tay kunadan nga adda aramatan ti Diyos, amang tulong kadagiti mairuruman. Inton makadanon tayo di grocery. Inkanto kitaan no anya ti aramidan ti balod na. Sana mabalin asyak ti mapanmang kita. Sana mabalin amamuan na. Adata ti akin aramid iti pan nakaikulong na. Sabagay. Ibaon mo to nga rod ti may sa akadwam anang dukot kan kwa na. Barang masapa sumra ki jay grocery. Amang ano ado ti tawi jay grocery. Uray itantan pa lang ti panangkita kan kwa na. Ngam ayan nga tandagi jay nga ubing. Didan makadalos kan makalaba. Dagi jay nga ubing ti makagapo. No apay ana ikulong day jay nga Adela. No saan kumaanakibiyang. Adayo akas jay tinalakam na. Ha? Agin lalaing tumat. Imbaglakit din, tasaan tayo ang nagsisina. Apay ka di nga giant ti Mosuleyo tinapanan niyo, idi pimanaw kayo dito'y balayo, Lola. Ay, tiyakman ang mo apok. Ijay mo tinangiturungan dagiti sa kanyak. Apay, da kayaw. Apay mo't anapan kayo, ijay. Nalipatan niyo ka di manan, Lola. Ijay tinakaita naman dagiti dadakkel mi. Kasta ka de. Ay, di mo mo't ngamin imbaga. Mala, in kayo agdigusan, talaba aktibado yu, Lola. Amom ka di ti aglaba? Wen Lola. Manipod na tayo ni Papa, da kami ti pinaglaba ti agsyuman ka da kami. Diyak kaya ti agdigos, nalamin. Idadangan kayo iti danom, Lola. Papanamita, Flora. Awan sama ti trabaho yu ita. Ipaspasarak ko man ti mapan itisigod nga abogado ti pamilya dagiti ulila nga ubing. Bareng at nangagpaisukin ko na ti kasuratan ngayong batida. Saan kami matngaminan ang nagkitkita iti abogado da? Ti ka di nabati a kinabaknang da. Saan ka di a conjugal property da nga agasawa. Tawid ni Ami kadagiti dadakkel na. Ti balay kan grocery. Sa maysa, saan kan ang nagkasartiag syuman kadakwada kan ti amada. Mayat ko ma, no nasayaat ka dagiti ubing. Ngam saan tanaranggas akunan. Iso nga adda pagsayaatan ti panagtalaw ni mama. Ta nagraranada iti sementeryo. Kita man nga peso.
Saan aninamnama? Aga po iti panagtalaw ni mamam. At dapalimid amay butaktak. Anya dyan baga ni Nana Flora papanan na, Manong? Iti kanu abogado, wading. At da kanu kayat nang amuan. Apay apagsaya atan takanumat, Manong. Jak mo't maawatan. Ngam aday di timbagan ni mama. Nga imbati na iti abogado. Anya ngay dayjay nga imbati na, Manong? Jak manam mo. Ngam na sa una dayjay. Idi agsaksakit pa'y. Amuna ngamin at dataning tibiyag na. Jak maawatan, Manong. Uray syakmot, ading. Jak mo't maawatan timbaga na nga imbati na iti abogado. Kupingak pa'y ngamin ide. Aday ka, napilkong ti sumagmamano arehas. Imbag ta saan unay ang naging nasidad ti landok arehas. Numapilkong ti datuma, mabalin kong ti rumar titoy. Mangibiti tulaang iti ulos apagbitinak na umulog. Saan mo't kiti unay abakras di tabatog na. Ikarkarigatak tunting umato iti kalsada. Nangibaon ka din tinapan ni J Basement. Inton madamdamahan. At dapat yung paaramid ko iti ibaon ko kuma. Inton sumang patlangan. Anya ayamanan tinangibaonam kankwana. Ibaon mo ket di tamapan nakitaan ni Adela. O mga angas pa lang dayjay. Ado ti abasto na ama ka ni Jay. Ano? Sikat yung makam mo. Kasano nga ino agsakit ijay? Isakit mo matlagaya. Apay no si kang arod ti mapan mang sarungkar kan kwa na. Hay, makasarsarungkar iti balod. Oh, masadot ka matlagayam. Apay amang ibaon ka iti sabali, ha? Mala, si kaman laangan ti makam mo. Awan ka di pa'y ni Nanayo a Flora, ubing. Awan pa'y, sir. Saan mi nga mo? Noon niya nga oras asumangpet. Apay ka di apo pulis. Nasingpat ni Nana Flora. Apay asapsapulan niyo. Nasingpat at talaga ni Nanayo a Flora. Gayem ko, isungamok ti kababalin na. Ay, kunak no umayo tiliwan, sir. Saan ka di akasta ti aramid, ti pulis? Umay agtiliw? Tilang managdakdakas titil-tiliwan mi. Kasta ka di? Ni ko matita hasinta ti tiliwan niyo. Kanayon na kami akuddutan. Talaga ka di anaranggas ti agsyuman kada kayo? Wen, apo pulis? Pinapanaw na ti katulong mi. Idi na aksidente ni papa. Da kami kan ni ading ko ti para dalos. Kan para laba. Sana rumbang day tang aramid na. Mabalin ang matiliw iti kasta nga aramid. Panangabuso ti kasta. Dagito man, dagiti piglat ti kinedkedal na. O, iti barukong kan takyag ko. O, pati pa iti lapayag ko. Kanayon na atiritiran. Anya ka diti basol mo. Taapay akasta ti aramidan na. Saan ko kano nga amo ti agdalos ken aglaba, apo pulis? Anniversary ti panang sumbat mo kanyak ita. Saan ka di arumbang intamat agday? Awisen nak nga agdi, ngam siyak mataggastos. Tultulungan ka mat dito'y grocery Partner tayo ti amin na trabaho. Iso a partner tamat iti sapul ti grocery. Sa bagay, datat ti mairanod iti sapol ti grocery. Kadatamat nga rod tagbambanog. Day tangarod. Iso akas gunggo na tamat ng trabaho. Intamat agpalailang Una, nanaman tamat ipagrigrigatan ta. Narigat mat no trabaho ka na yun. Pag hinanaan tamat ti bagita. Ikan tamat iti lang ay kan inana. O sige, mangrikap tapay nga ron. Taintaman agpasya. Nasayata si Mangpet kan, Flora. At kagayam dito'y balay, friend. Inyawag mo kumanga umay ka, tapnam mo.
Medyo naibayagak ta inuray ko pa ni attorney. Kasano tinapanam? Adagayam imbati tigayam ko. Naikabil iti may sa brown envelope. Ada pa'y note na para kanya. Kita man nga rod. Gaputawanak iti nauding aldaw na. Imbati nagayam daytan. Kaya't mo asawan, nabayag da ito'y iti abogado. Kasta nga rod. Saan kami ang nagkitkita ka ni attorney? Taoray iso, katnapan mo't iji abroad. Masungbatan amin na palimed. Babaan iti da ito'y akasuratan. Nakasaritak matandag iti ubing. Kat ado tinaamuak kadakwada. Nagmayat kit din ti agpalailang dito'y igit ti baybay. Wanya rod, umay tanto manin ditoy. Kanayunan tati umay dito'y. Makapaikat iti stress. Una, bayam, takadalawas, mangrikop ta iti grocery ta umay ta ditoy. Uy, mayat deta na panunot mo ha. Kaslata mo't la turista iti di Domingo. Saan lang akas na? Talagang agbalinta at turist na. At damot aramatan tang agpasyal. Naragsak ka kadimat lang, Jacinta? Talaga naragsaka. Tadda imbati day di amadagiti ubing nga aramatan tang agpasyal. Sana kasta ti kayat ko asawan. Naragsak ka kaditi sidong ko? Wala. Ngam ti kinabak ng anaibati. Ti pakaragsakak launay. Ada ibaga ka na kayo, ubing. Ada imbati ni mamayo asurat para kanyak. Ngam itala ang anakitak. Agsasango tayo iti husgado. Apay nga agsasango tayo, nana. Mapaaya ba ni Jacinta? Kat kadwa tayong agsasango. Mabutang kami nga agpakita ka ni Tita Jacinta, Nana. Saan kayong agbutang? Takadwa tayo ni Armand. Saan na kayo amabalin asaktan ni Jacinta? Anya ka diti aramidan mi, no agsasango tayo. Itad na kami kadikan kuana. Saan, Rocky? Masapol atong palagtikid daw ni Mamayo, babaan iti surat na. Anya jay danggag ko ka, ada surat ni Mamayo ka ni Flora. Kung ayo anatay, apay ngay anag surat. Surat na sakbay anatay, Lola. Asino ko mga itinangtad ka ni Flora? Ada ka nun ang ibatyan ng abogado, Lola. Gayam dan samat laang ka, no? Ay, saan ko amawatan? Kasano day ta? Uray siyak, Lola. Saan ko matamawatan? Diyak kayat nga itad na kami ka ni Tita Jacinta. Saan kayo amap-mapan? Uray itod da kayo. Apay, may padawat ayamot ti tao. Ta itod da kayo. Ni Lola talaga, di na maawatan. Ay, nabanuga ka nagpasyan. Agpay deliver talangan iti kanenta. Tamasadutak nagluto. May mayat manin. Agin na natakit din. Mayat ti kastoy abiyag. Baknang tan. Diyak ninamnama akastoy tigasat ko. May saaklay di ngaglakla ko. Ita, baknang akon. Kaputa kukwa kon tinagtrabaho. Nagtrabahuan ta ko Tagpada ta idi trabahador dito eh. Ita, datanti manager. Nagmayat adenggan. Manager. Agnanayon ko madaytoy. Apay kumaasaan nga agnanayon. Awan mo't dagijay ubing. Di daam mo ter aramidan da. Dandanin mo dadaal ti rehas. Isagana kong tinaimpis nga ulos ta igalot ko iti tawa. Madamdamapay, mabalin kong ti rumar. Medyo nasipngatan. Isa siguradong awan ti makakita kanyak. Daytoy langan tinabati. Pangurak mo na.
mabalingan. Igalot kun ti ulas. Tabo mabaak mo tandita. Naigalot ko na. Rumara ko dito'y. Nagbiti na ka, abumaba. Inay, hatak, tama no matinagak. Agpababa ako. Sidag ako. Awan ko mati makakita kanyak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryetay wita alawas ang napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo. Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo takayat ni Flora tulungan dagiti ubing. Napan nga rod iti ayan ti sigud nga abogado ti pamilyada. Kat adda naalan na a brown envelope nga imbati ti ina dagiti ubing. Kat adda met surata apara ken ni Flora. Kabayatan ti panagpasyarda sinta ken Jano iti igit ti baybay. Ginundawayan mat ni Adela tinangdadaal iti rehas ti tawa iti nakaikukukan na. Tapno adda pagnaan na arumwar. Papagayam, denggan tituloy te seryetay ita alawas ang napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Antika, naigalot ang ti ulas. Rumara kong dito'y katagbiti na abumaba. Oops! Inayadak, tamo nga numatinagak. Agpababa ako na. Sidag ako ni ti baba. Awan ko mati makakita kanyak. Aday ka. Oops! Sa dino at aday ti alukar. Sigurado, kalsada lakit di ditangato. Taadamang manggag ko nga ungor ti lugan. Kumalip-kipak ang umato. Kalsada da ito'y kunaktuman. Diyan ba't grocery abambantayan dahasin ta da ito'y. Isulakit diti akin nakam iti panakadukot ko. Mapanakadagos iti presinto. Tapno may dakit taon ti nakaipupukak. Idarum ko ida iti inaramid da kanyak. Mapantayo iti presento, taalaan da kayo iti statement. Anya jay statement, nana? Ibagayo ti inararamid ni Jacinta kada kayo. Iso ang nagtalaw kayo. Saan miya kaya ti agsublikan ko na, nana? Saan kayo nga itudkan ko na? Nailanad iti surat ni Mamayo ang nagpakpakaasi kanyak, asyak ka no ti mga sikaso kada kayo, no awanton. Ha? Agpaiso ka di, nana? Diyo ka di kayat? Imbaga na pa'y ako kayo adwa ti balay, kanda duma pa'y akinabak nang yo. Imbaga ni mama ti kasta, nana? Wan imbaga na dayta. Ngam, inton amo yon nga imanihar ti amin. Itatasaan mi pa'y nga ammo. Anya ti aramida niyo, nana? Ipamanihar tayo pa'y iti matalak. Aging ga amaadaan kayo iti husto nga edad. Agadal kayo, tapno amo yon ton ti araramidan niyo.
Lakit din ta nakaumay ta dito'y balay danana, Flora. Gayam-gayam ni Mama. Unaro dading ko. Di natagayang binaybayan ni mama. Uray awanan dito'y abiyag. Wan nga rod, Manong. Kunak no agnanayon tangagladladingit. Gapo iti pan nakapukaw dagiti dadakkel ta. Nasaya at ti Diyos kadata, ading ko. Taadda nasaya at atao, apagkamangan ta. Wan nga rod, Manong. Ni kumanana, Flora, tinasawa ni Papa. Sana ni Tita Jacinta. Saan da siguro ngagkagasat? No agsasango tayo. Ibagak amin ti madi nga inararamid ni Tita Jacinta kadata. Ay, kunak lakit din no agpayso tinatagtagainap mo. Anya man ang tinatagtagainap mo? Simangpet kampay idi dagiti ubing. Kat binaot ko ina. Amang ano sumangpaddan? Ang mga numabisinda, iso asumangpetdan. O di adangarudan pagdalusan, kan paglabaan. Naurnungan tilalabaan da. Nagbayag adida na kadalos. Napananda nga ta, kabayatan ti kawanda. Maamuan tanto, inton makasangpet da. Ngam sumangpad da nga ta? Ha? Awan na sakit abakrang ko, no saan da asumangpet. Nakasagana kayo ka din, tamapantayon ije presinto. Wan, nana. Sige nga rod. Adda notice, naawat ni Jacinta. Ija yung ibaga amin ang mading inararamid na kada kayo, Adda ka di posibilidad na, ang mapapanaw ni Tita Jacinta ijay balay mi, nana. Uwan taawan apulos karbangan na ije balayo. Oray ti grocery. Mapapanaw mo't ijay. Da kayo ti akin ko kwa iti grocery ni mamayo. Kasta ka di, nana. Nabayag mat basit aday jay Jacinta tinairanod iti para kumakada kayo. Inimutan na kami pa, idi agad-adal kami. Awan kwarta mi ama panagadal. Nagdakas at talaga ti ugali na. Anya da ito'y? Pakamumat amapanak kano ijay presento inton bigat. Iti anya aga po. Apay apapaya banda ka jay presinto. Tsaka mo, kaduan nak tamapantadwa. Kasanon ti grocery. Mangrikap tapay laang. Saan ko lakit di nga italag ti grocery kadagiti kakadwa na. Anya ti amok ngay, no anya ti aramidan da. Agdiretso tanto nga ro di jay presinto inton bigat. Saan tan amapan ni jay grocery? Wala, manglukat tanto, apaman nga aggaputa ijay presinto. Nana, kadwa tayo ka din ni Sir Police Arman ijay presinto? Saan? Sa bali a presinto tinakaidistinwan na. Masapol nga ijay presinto ijay iliyo ti pagsasangwan tayo kada Jacinta. Ay, kunaklakit din no kadwa tayo. Ay, saan ka di mabalhin? Nga ijay presinto nga ayan ni Sir Arman ti pagkikitaan tayo? Ijay iliyo. Ta ijay mo ti ayan ni Jacinta. Masapul a pumanaw da iti balay mi, kan iti grocery, nana. Talaga aday ta ti mapasamag. Awan karbangan na ijay. Ta saan mo't ako kwa ni papayo da ijay. Sa maysa, saan damot anag kasar. Nasaya at mat, numapapanaw da. Naguyong mat. Aramida ti amin. Yuman ko da ito iti abogado. Kat iso timang tulong kada kayo. Mama, adda pa panan mi kadagiti ubing. Dito'y kayo pa'y balaywan. Adda piniling ko akarro ba akadwayo, kabayatan, ti kaawan mi. Pumanaw ka manaan. Ay saan mo nga ipanaw dagiti ubeng? Agsubli kami matlaeng, mama. Panawandak manaan nga agmay-maysa. Saan, mama? Umay ti may sa abalasang akarro ba yo, ta iso ti kadwam dito'y balay. Kay kayat ko dagiti ubeng. Tanasingput da. Agsubli kami matlaeng, mama. Promise. Saan da ka apanawan? Basta, agsubli kayong arod.
Isublim kanyak dagiti ubing. Kaya't ko atiliwan nyo tinang ipupok kanyak iti basement, sir. Asino tinang ipupukan ka? Kan apay nga impupok da ka? Dahasinta kan Jano lakit di, sir. Iti basement ti grocery abambantayan da tinang ipupukan da kanyak. Pudno ka di dayta asasawa, ma'am? Uwan, sir. Oray mapantayo kitaan tinang ipupukan da kanyak. Sige nga ron, ma'am. Mga yabak iti kadwak, taintay kitaan, ti bagbagaman ang ipupukan dakan ka. Uwan, sir. Isurok ti basement anang ipupukan da kanyak. Sige, ma'am. Ngam no agul-ulbud ka. Amumon, ti mapasamakan ka. Di tanjay tawa nagnaak, sir. Dinadaol ko di rehas ti tawa. Iti mano nga oras. Idi addan mabalin ko apagnaan. Bimabaak babaan iti ulos. O, kitaan yun, sir. Mabit lang, ta picture ti tawa nagnaam. Tiliwan nyo dagi jay adwa, sir. Ma'am. Apay ka di nga impupok da ka? Sakbay a dinukot dak. Napan ko ngamin dinamag. No sa dino ti ayan dagiti ubing asyuman na, sir. Shuman? Uwan, sir. Imbaga ngamin kanyak dagiti ubing. Anaranggas ni Jacinta kadakwada. Idi saan ko ida makita? Imbagak apabirok ko ida iti pulis. Sir, sumunga dagiti ipatpatiliw ko. Isuda dagita oh. Tiliwan nyo ida. Man, tiliwan niyo ida. Adela, kasanugadang ka dito'y presinto. Kunayo siguro ajak makarwar iti nang ipupukan nyo kanya-kanya. Oy, saan ka nga impupok? Apay ko mga ipupok ka? Ulbod, ididinamag ko no ayan dagiti ubing. Nasurun ka kanyak. Imbagam aman nakibiyangak. Ko. Pudno mat apakibibiyangam ti saan arumbeng abiyangam. Isa dinukot kan impupok dakkas ta kadi. Pagan ano ka ko mga ipupok ngay? Anya ko mati maganab ko kan ka. Gaputa imbagak at patulungak kadagiti pulis amang birok kadagiti ubing. Isa day jay, siya kunting kulong nyo. Nagdakas kayo at talaga. Dito yan di presinto ti Ilio. Intayon iti unag. Takasarita tayo dagiti pulis. Apay nga da ni Nana Adela iti unag. Wan nagpaiso. Nana Adela, apay nga da ka dita? Apa nga da kayo dito eh? Napanan nyo. Adda na singpat akadwami, Nana. Iso ni Nana Flora. Adda dito'y presinto da Jacinta ken Jano. Impatiliw ko ida, tadinukot dak, sadak impupok iti basement ti grocery yo. Apay nga inaramid daday taken ka, kabsat. Gaputadyak makita dagiti ubing. Imbagak nga agpatulungak iti pulis, tabirukan mi. Dayjayan ti makagapo. Talaga nga rod asaan anasaya at ti kababalinda no kasta. Nasa umon kabsat. Nagdakas at talaga dagita. Nagtipon da iti balay dagiti ubing. Nagtipon da di Jacinta ken Tata Jano, Nana? Wen, manipod pimanaw kayo. Insang puta ni Jacinta ni Jano. Ubing. Dagijay ka di adwa ti sigud at trabahador yu iti grocery? Wan, sir. Namidikon. Insangpot ni Papa ni Tita Jacinta. Apay nga insangpot na ijay balayo? Saan ko nga mo, sir? Namidikon. Imbaga na, nga awagan mi kano iti tita. Kasano anatay ni Papayo? Naaksidente iti lugan ka no, sir. Day tama ti imbagada. Kat asino ti kadwa ni Papayo idi na aksidente? Ni Nana Jacinta ka no, sir. Kat nan ano ni tita yu Jacinta idi na aksidente da?
Awan mati nakita kasugat na, sir. Awan ti sugat na. Kasla imposible mataytan. Sir, kidawak ko ma. Asaanan ama palubusan ama pandati tahasinta kan ti lalaki iti balay kan iti grocery. Mapatganti kid daw mo. Tadakat nga ron pamanaknak. Adda kayo, ti akin kukwa. Ada kayon. Kung akno saan kayo na sumangpet. Sana mabalin, apanawan da kayo, mama. Imbag, tasaan mo a pinapanaw dagiti ubing. Saan ko ang mabalin apapanawon ida? Mama, malagip mo kadipay tigayim ko ani Ami? Ame. Apay day nga, ame. Iso ti akin anak kadagiti ubing. Siyak itan ti pan nakainada. Addan apo ko yung mama. Saan da kun apanawan dagiti dua nga ubing? Saanan, mama? Madlaw ko, anaragsak kayo no addada. Ay, uwan, nasingpet da ngamin nga ubing. Anya itati mariknayo ang nakapupok di ta selda? No nakarwar ka iti basement, makarwar kami mat. Kaasi kayo mat. Gapo iti kinaagom yo, nabalod kayon adi na oras. Pagbabawyam to da ito nga inaramid mo kanyak. No didak ko maimpupok, adayo kumamat nga impakulong kayo. No saan ka man nakibiyang, adayumat nga impupok da ka. Amom kadi, apinaritan da kayon, amapan iti grocery kan iti balay dagiti De Cortez? Kasano anak pasamak dayta? Impakita dati testamento ako kadagiti ubing ti balay kan ti grocery da. Anya, testamento? Agbalaw ka itan. Nairidap ka ngamin. Ngam ita, mamaringkwas kan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas, ang napauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.